ngithola wena wenzani ngempilo yakho njengoba uthi thina siyi trash njengoba sizirephela sizamele empilweni ubona ukuthi kule economy esinayo njengoba ngikutshelile nge27 sibeka infrastructure 2 million there will be whoa ngizokutshela there will be over 10 million economy erana eSoweto that day wena yini into yenzayo ngithi ngitshela angithi ngitshela into engiyenzayo ngitshela wena wenza Manje sabua ngithi khuluma ukuthi wenzani ngempilo yakho wayihlamile kibuye into ebatlang kwena king no angithi wena ula angithi wena ubiza abantu ngetrash sifuna ukwazi ukuthi wena uyini because if mina I'm trash you are a shit hole wena exactly wabona if wena onthoga leno botlore ukude kabi opinion yakho ukude kabi opinion yakho le nna ke na le aka di rapsetsa go di work no tlamile ke reng ke bue maka ngifuna kanjani yabo and the opinion yakho mawuthoma le wena opinion yakho ke shit hole yes exactly angithi wena uthi mina ngitrash manje nje ushilo ukuthi mina ngitrash wena angithi ushilo ukuthi mina ngitrash ngikusukelanga hamba waya social angisukelanga mina ngisangenza next kuwe ngimdala kabi kuwe mfana wami ukuthi ungayisho lento le and egaming ngiphushe kakhulu ukuthi mina ngabizwa ngetrash yakho le ke trash ne ke sa wena le ke bua ka di raps yena uthanga raps uthe wena trash uthe bitch ass ubekile uthe bitch ass kimi wena rappers u fell off erella gore uthe trash akere rappers u fell off yena uthenga mina ngitrash mina ngidustbin mina fuze ngilahla mina ay maybe ke wena o itsereng ka teng nna ke rappers ubonile ukuthi ngikhombile futhi mangikhuluma noma ngikho ya dali ya kukhomba angikhomba baba phela masungikhomba phela sothi akuliyo yiwo mayazi yenza kanjani leyo mfana wami ezinye izinto mawuziringa abanye abantu and there's consequences ayithola daddy manje mina khot malange ba san texta ko TikTok antratin ne ke tla apologize grant no one threatina unchayela kazinja zaseSoweto bengikukhuza bengisitshela ukuthi intwana esharp uzobuya uthi khotman angikhuza utlamile ubuye la sento kodwa nemfethi ngake usukele mina futhi ngize ngithi hayi budi mina uyanya wena sana wena uyasuza wena yazi umsuzo wantwana le yakaka kanti lentwana kanti yasheka lentwana yazi that's why sithi ngikuletela ngifuna izinja zibone ukuthi uyintwana enjani and abantu abane attitude yakho efana neyakho mfana wami ngeke bayenye yazi isikhathi masihamba ne ene entertainment kuboma TikTok wenzani uswazi uhlangana nomuntu aba affiliated noma udinge bona avela athi hayi ingayenzeki lento ingayenzeki angaqeda okay sure ichance yakho le ukuthi uaphile ku Grootman ni ring grand na besides nje entertainment uGroot kunabo sure uyangithola ungabi stubborn ngadiding aphila ku Grootman mara ere go gabe ka lighting ya perception ak the way ke bona ka teng dale ya go tlhoka motho because wa affiliated le Grootman nna na perception aka ka yone go goreng itsaida tlo ngatela nnete ke buang o tlo ngatela maka ke nne fake mo sefatlhegong sa go na ke nana kwa go tlo nna fake ke re hey I like this I like that because wena wa rata yeah if o tlo go nna a ke ba tlo phela le gore nna ba tlo phela le nna because ke buile net it's fine konna I don't care maru you deserve ukuthi umuntu omdala umthuki umuntu omdala ko umfaka kule language yakho ko musicing wetsa music Grootman umbizela ka uncle what does that mean to you if you say I'm an uncle umkomdala wayitha senze kanjani njani angero re ke sponsor that's your craft right can you explain to us good le craft yakho kahle kahle yini and make us understand ukuthi kahle kahle what is it about it's about gore ke ipuele dilo tse nne ke di feelang di interest tsaka what I think ke express di thoughts tsaka di way ke di feelang ka teng the way di leng ka teng ke sa di filter because of my ego zogala re ngumuntu omdala because ntshitse pina re sa bua ka yona a ke go kwala di raps tse di work ke sa bua ke reng a kwala grant because ke umuntu omdala ay le umuntu omdala tse di pina tse wa di kenye ko laptop kuba bonke labantu abakhona why target mina aswena fela ibila swelo amagcina ngithi why target mina in everything that I did in this industry ngile kwena liwani that's why ngithi bonke labantu abadili ngithi bonke labantu abadelilile la bonke labantu abadelilile anything can happen and ungasozi so what okay so what ngithi ushuyilo wena nayezwa ngithi so what ngithi sharp anything can happen anytime Caliber